Бәріңізге сәлем, менімен бірге түркше үйренуді бастайық. Ені хитит деген кітап бар. Сол кітаптың 3-ші жұмыс дәптерін орындау арқылы жаңа сөздермен, тақырыптармен, жаттығулармен жасайтын боламыз. Так, бірінші бетті. Edebiyat dünyasından okur yazar mısınız? Okur yazar mısınız? Соны орындап көрейін. Ручкам жасайдың ма? Бұл маркер екен. Так. Нарисовать. Енді жазады екен. Өшіргенде стереть. Так, енді жазайын. Бірінші сөйлем tamamlayalım дейді. Söylemді толықтыру. İnternet dünyasının, internet olmadığı dönemlerde insanlar kütüphanelere daha çok gitmek деген сөзді өзгерту керек екен, giderdi. Интернет болмаған кездерде адамдар кітапханаларға жиірек баратын еді деген мағынада, иә. Дәл осылай келесі сөйлемдерді не істейтін боламыз. Так, жоғарыға шығайық біраз. Екінші сөйлем. Eski işimde bu kadar yoğun çalışmak деген söz. Bu işte ise gecem gündüzüm yok. Eski işimde bu kadar yoğun çalışmazdım. Bu işte ise gecem gündüzüm yok. Бұрынғы жұмысымда бұлай көп жұмыс істемейтінмін, ал бұл жұмыста түн күн демей жұмыс жасаймын деген мағынада ғой. Яғни мына жерде çalışmazdım. Sen çocukluğunda hiç yemek seçmek, şimdi doğru düzgün bir şey yemiyorsun. Sen çocukluğunda hiç yemek seçmezdin. Şimdi doğru düzgün bir şey yemiyorsun. Sen bala кезінде тамақ таңдамаушы едің, ал қазір дұрыс ештеңке жемейсің деген мағынада ғой. Hiç деген негатив форм, солай қарап. Öğrenciliğimizde sınav dönemlerinde sabahlara kadar ders çalışırdık. Şimdi bir gece bile uykusuzluğla dayanamıyorum. Çalışırdık, ırdık деген. Студент кезімізде емтихан уақытына таң атқанша оқушы едік. Қазір бір түн ұйықтамай шыдауға да шамам жоқ деген мағына. Hani artık daha az sigara içecektin. Sabahtan beri bu 3. sigaran. İçecektin. Sabahtan beri bu 3. sigaran. Kani деген сөз ғой, мына hani деген. Kani сен енді аз темекі шегемін деген едің. Таңнан бері уже 3. темекін деген ғой. Zaten sınavım kötü geçti. Zaten sınavım kötü geçti demezdin. Şimdi niçin bu dersten kaldığına şaşırıyorsun? Sen adette zaten деп айтады. Бәрібір де обычно ма или емтихан жаман өтті демеуші едің. Енді неге бұл сабақтан қалғаныңа таң қаласың? Zaten sınav kötü geçti diyordun bayili. Diyordun. Бәрібір де емтиханым жаман болды, жаман өтті demiştin. Şimdi niçin bu dersten kaldığına şaşırıyorsun? İli gayri.
Солай ойлаймын. Demiştin. Yani деп алып неге таң қалып тұрсың деген сияқты ғой. Мен солай ойлап тұрмын. Demiştin. Şimdi niçin bu dersten kaldığına şaşıyorsun. Siz Tarık'la tanışmak çok şaşırdım. Bilmiyordum. Tanışıyor muydunuz deyince çok şaşırdım. Tanışıyor muydunuz? Çok şaşırdım. Siz Tarık'ты tanıysыз ба? Қатты таң қалдым, bilmegen edim. Sizi bir yerlerden hatırlıyorum. Sanırım dağcılık kulübünde karşılaştık. Karşılaşmıştık şartla. Sizni bir жерден көрген секілдімін. Ойлаймын, меніңше альпинизм клубында, дağcılık, тауға шығу клубында кездескен едік. Kusura bakma Nazlı, bugün doğum gününün olduğunu inan bilmiyordum. Sana bir hediye bile alamadım. Ренжіме Назlı, бүгін сенің туған күнің болғанын сенші білген жоқпын. Саған бір hediye, подарка даже alamadım. Senin yaşındayken ben de araba kullanıyordum. Biraz sabırlı ol, öğreneceksin. Sen жасында мен машина айдауды білмеген едім. Biraz sabır et, үйреніп аласың. Çayına şeker alır mısınız? Hatırlayamadım. Alır mıydınız? Так, өшіргім кеп тұрған жоқ. Алыр, былай өзгере салады. Мыydınız. Hatırlayamadım. Gençliğimizde ne kadar çok eğleniyorduk. Şimdi ne vaktimiz ne de enerjimiz kaldı. Жас кезімізде өте көп қыдырушы едік. Қазір уақытымыз да, энергиямыз да қалмады дейді. Так. Tak. 12. Niçin anneme nasıl olduğumu sordun? O benim hasta olduğumu bilmiyordu. Білмейді неге? Неге мамадан менің қалай болғанымды сұрайсың? Ол менің ауырып жатқанымды білмеген еді. Endişelenmesin diye söylememiştim. Uayımdamasın deyip айтпаған едім. Sen bu akşam Arkın'la yemeğe çıkıyor muydun? Neden hala pijamalarında oturuyorsun? Çıkmıyor muydun? Yemeğe çıkmıyor muydun? Шықпайтын ба едің? Неге әлі pijamangмен otursun? Sen aradığında temizlik yapıyordum. Kusura bakma, duymamışım telefonu. Sen звондағанда үй тазалап жатқан едім, үй жинап жатқан едім.
Ренжіме. Telefonda istemeptin. Senin fikrini ne değiştirdi? Geçenlerde bu konuyu konuştuğumuzda böyle düşünmemiştin. Sen ойыңды не өзгертті? Өткенде осы тақырыпта сөйлескенімізде сен бұлай ойламаған едің. Sen Meltem'in burada olacağını biliyor muydun? Сұрақ белгісі, ya? Сразу. Biliyor muydun? Bana niçin söylemedin? Sen Meltem'nin осы жақта болатынын білетін бе едің? Маған неге айтпағансың? Dikkat et biraz. Çayı neredeyse üstüme dökecekti. Dökmek деген сөзін өзгертті ғой. Үстіме төгендеп қалдым деген сияқты ғой. Мынан бас жағын көрейік. Мына жаттығудың. Hayatında hiç dalışa girdin mi деген сияқты. Dalışa girmek не ғой? Сүңгу. Diving деген ғой. Dalışa gittin mi? Gittin mi? Gidiyor muydun? Gittin mi? Hiç gittin mi yani? Have you ever деген сияқты. Askerliğimi 95'te bitirdim. Ona ekini. 2005'te siz Ankara'da mı oturuyordunuz? Herkes boş boş oturuyorken Zeynep aralıksız çalıştı. Şimdi onun terfi etmesine şaşırmamak gerek. Tak. Sosun. Aralıksız çalışmak yani üzdüksüz жұмыс істеді деген сияқты ғой. Halil Bey burada değil. Ne öğrenmek? Ben yardımcı olmaya çalışayım. İstiyordunuz. Kendi ülkenizdeyken boş zamanlarınızda neler yapıyordunuz ötken şartta? İstediğin yediniz. Bugün toplantı olduğunu bilmiyordum. Hiçbir hazırlık yapamadım. Yapmadım. Bugün жиналыс болатынын білген жоқпын. Ешқандай дайындық жасамадым. Hatırladığım kadarıyla siz İngilizce biliyordunuz. Şu metni İngilizceye çevirebilir misiniz? Hatırladığım kadarıyla siz İngilizce biliyordunuz. Gözüm görmeye atıyor. Так, білетін едіңіз, ya? Ya, есімде дұрыс қалса деген сияқты ма, или қателеспесем деп айтамыз ғой біз. Қателеспесем сіз ағылшынша білетін едіңіз. Мына мәтін. Мына мәтінді ағылшыншаға аударып бересіз ба? Sözde bugün ikiniz de rejime başlıyordunuz. Bu çikolatalar ne? Өздеріңіз айттыңыз, ya? Yani siz вообще айтқан едіңіз ғой, не диетадамын деп режиме. Şokolatlar neler? Şokolatlar ne? Ben lisedeyken sen ilkokula gidiyordun. Ya, liseye ya, kolejге gitgende sen жаңадан бірінші классқа барып жатқан, бастауышқа барып жатқан. Алло, Серкан, merhaba, Selen, merhaba.
Yoksa uyuyor muydun? Uyktab жатқан ба едің? Continuous қонақжат. Aslında bu haberi size ben verecektim ama siz başkasından duymuşsunuz. Ben verecektim. Беретін едім, ya. Men беруім керек. Мен айтуым керек еді, ya. Бұл хабарды мен айтуым керек еді. Бірақ siz басқа біреуден естіп алыпсыз. Güya dün akşam ama misafirler geldi. Güya dün akşam dinlenecektim. Ya өткен кешке демалуым керек еді, бірақ нелер келді, қонақтар келіп қалды. Hani taşınmama yardım edecektin? Niçin gelmedin? Кәдімгі sen менің көшуіме көмектесем деп едің. Неғып келмедің деген сияқты ғой. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.